Kublai phi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan kilong, mi bat ba kinong syong snong maulai ban persya buk tem CRPF hamaulai nongkwar. Rakhe ka mau kapan ye kejing dap shispa nya pesan snem kejing long snong, bat dawa ka AMAPSA ke sorkar ban kentiu ye ki skul ad hoc syaka kerdan defisit. Bat mentangin pet ye ki kubor bakam banyak. Hinni ka step arpulai terik urampang arhajar arpuai deki spak ngut ki samla ka maulai bat ki long kini harun kat kajing senran lang ka sing FKJGP bat KSU kilami lang ringkat ban penpawi kajing persya ya kajing temu ka sorkar ban buk tem CRPF hamaulai nongkwar. Hakani kajing mi patpa na kaliang kinong yalam kila pensngawi kajing sngaw kia halor kajing temu ka sorkar ban bu ya kani ka ketem da ka ba penpaw ba kajing don jong kani ka ketem kan bu ya ka snong hi barok kawai ha kajing ma. Kumban chipin kenmau haus nem balala lawan nyalam ye special force na shabar jella da kajing temu ban wanra ye ka syong suk syong san ha ka jella kani ka long kajing penlut na ka pisau pai ba bat kilapen pauru balada ka sorkar ka don kamban wanra ye ka syong suk syong san ha ka jella hatu kambiang tangki pulit MLP ki baladon lupa bahkan hak ban wanra ye ki pulit na shabar kani ka long kajing penlut ka ye ka pisau pai ba na kaliang kaseng samla maulai ru kilapen pau bakim persya ya ka sorkar lada ka kwa ban wanra ya ka jingroy ha ka shinong ling ba kitna terikam jong ka jella henry kum ba ka long minta ka pen i ba ka sorkar ka don jing tmu da kumwei bat ka le da kumwei bat ki airu ka jingmut ya ka sorkar ba kumba ka la kenjo aktin bat pan jingmut na kinong peniat shinong hok snem balalet bantem ya ka jing priang uknyang covid tekan AAU ban khot ya ki ban yemir jingmut ya kinong peniat shinong halor ka jingwanra ya ka roy ka par ha ka shinong. Ketika sekarang dari haji saya kebelah dari Tribal Research Institute kadang kumba perangkat sekarang ti pat dia mentahi kila pendankam di CRP kumba layakar bahwa lapet jakaan sangkal syang ti jadi ke susi ba nanglian jong ke government ke persang kumno manai kata permanent compulsory CRP yang ti kakabuan di try senang di try muluk hang ni apa senang mulai kimdan lagi jaga ki puta na try kan khamha na ki ai so bahas ki beri beduk besuk nak ti jaga hang ti bakum juru haju kuar bagi di bentai lah ni kini bentai ki kuan samla jaga senang mulai bagi jaga universiti begitu ki kuan samla ki jongi bana song bangi hi bagi senang mulai nandu senang ka kenai spa jok kenai kelado jingele ki kuar na tumsa lai ka jing sabom satia samla mulai ki kuar bat jadi belum naik ki kuar senang naik ma banang tin po jike mulai ki CRP hasadu ki sarum ki pendek ya ki beri jongi bat kai belum hani ni minta CRP yang ti po jike mulai ki don hang ti po kamai disir kidan bat mentah hangir kidan bat ngasoba kanong ba sorkar kadiban weng no sisnan makam dai namar kum pi kumbang yi batang kamai gelia state police department ru kalabiang ka jingai ka ji sakri ki bahatam ya ka jella ka jungi ngimpat dan kam yang CRP bat ngasoba nang ba ka jingai jaka CRP yang tai ka sapen slur susur ban tu ci jaka ban kam try kum ba klai ki spy gilan ki babuan hangi apo rikasi ki jungi ki bakilakap joy ki jaka bat ngimpa ba ka jaka ki ayang ti yo le tiala shale sisi kanwan ra ban kajima ka pakraw sino mulai bat kanwan ra ban kaji pendek ban ngasong ma la yui hakti ko ba munsha ban nyampa bagi sistem ki ba munsha kanwan gang namar ko mangiyo tip hi bagi tumu ban ra ki wi pat CRP ban ra lang ti ban tolong kawai ka kam ka bahe anti ban nagalang tumi ka kiya si bater biski harket hardang ngilam sha dalele bat kani kubur ka ba lada lam kum no ka sidang mulai baro ginjeng teli ban munsha dalele ru ban wan buat sistem CRP hantia kata ka kumbang itib ketika po puluhan tiru kan kum kejitib ni kadang sistem peri hari hadu mentah menia ketika jekang ketika penan kam di CRP ban nyemla menang bahang ti oleh sila syai ketika jingbu CRP la syai suki paski kan sedang man kam try ban mensarung ngelakan mau bagi dan ke persang nakaliang jang government ban bu no CRP hang te ko ka sala ban hakatuk pon nakaliang jang senang mulai dekat bakal berbas nama mulai nangkuar kam semla sa ban bu CRP hang tu bat kini kita jing temu banari di sorkar kumno ban ajaka kita cimi pat ban ngaso ban ba kini CRP lari ban weng no nang ni ko senang mulai bat ni ladang pang neglia polis department lu kalabiang ban aga sakri ka jela ka jungi kalong ba aga por ko bitru ki warra da ki special force da Port Delhi balai ki ang ba ki buat ya ka CRP kam hang ki ang ba naga bentaka peaceful hang ni hapo kejela ke jongi na bentaki isu fair henry kat ba ya ka bisala si pulut ka da ka bawara ya police force na sabab
Tengi so tentu kai. Wat num pulut kai ka pisah jong pai ba. To ai ba kita ki school sebenarnya hindi ngi don tak MLP ngila beri susu banyak keran tu. Kini kisi anpikam ngila ban kreat yang kenu ka jik ek ba hadin habuat ke banginem la bentuk yang kamut ke jemut ka bakim ki sayat nang ni seman yang ke bangi ku kena mulai long ber ki bala kreat banginem ailat yang kini kini ku. Takat ni nak kalian kejungi ngai skam babarok kebadan hang ni ngasai kumuk sarkar kalapan pernah bakenem kan skap nak supaya kini ka inspection dengan ngai skam bakim bagi labu bakin bu arpulai trik nama tak hamtasngi kada gila pendi kini ka order bakin tersengi dengan ngai skam babarok di badan hang ni ngamtil ke ek bakin persekolang nak kalian ketempi tengi kerban skam bakin dan su kanu kejung so koknya bat ngakerpat je pi tu yai but diet lang rei tu yai but diet lang ngopi ki dekat yang sang Kashnong mau kapan kebetulan harum mau sendram hakesengi sajain baladap kalayo ban rakhi kejingdap shispa nyopsan snem kejingya linti jong kashnong nadu balaseng yaka lapen pho yakate kejing rakhi da kejing don lang UCM ka KHADC ba Titos W Khan UMLE ka mau sendram ba HM Shangpliang ringkat UMDC ba Alvin Saukmi Kindiat Shapang gate kishnong lawan ban buhai shnong ningkong da santli ki long yeng ki balaklat no na kani kisla perthai bakentup ya ka long yeng ka kong himai DCR baruba sulo bla ka kong kiribon deusaw baruba honmari DCR ka kong laki DCR baruba muni pada kasej kalong yeng ka kong thadia nong kenter baruba saro pada kasej bat kalong yeng ka kong kron nong kenter kum kedak penpen sa nam pateng la teru dau mot sa ken mau ya kabala pleru ha kaju kesngi dau CM bot pat sa da kajing penkup burom ya ki khun ki ksiu jang santli ki long yeng bari ki dekhot jong ka executive committee ka dor bashnong yang siu pa ya pi baro hanye nita na dulong mi ki rang ba ban cherpete baro ngina yang siu pa ya pi baro hanye nita na dulong mi ki rang ba ban cherpete baro ngina Bangawan ha kani kasnong ga jongpi ba kani kasnong kalong ru kabadan la ga jong ka history balesi ngala banong bagalong kasin ga baningkong yanga bangan yo akong kani ka kabu bangan lej ha ka dono kasnong bakan rakhi ga jingdap snam jong ka jingseng ya kani kasnong ya kanu nu kasnong bun kisnong hagari ka jongi kidon la ka jong ka khana kidon la ka jong ka history henry om judon ba perhat babu jingmut bansna ya ka history khnang ba ki longdien ki jongi kintip menu lasdang ya kanu nu kasnong henry kalong ka basno tenat ya ka jing yu i jingai jong gini kirang ba nong penia jong ka kasnong Gibalawat ya ke history jong ke jingdap cispa nyuk san snem jong ke kisnong bat yo ro ya ke history jong ki ki long yeng lani ki kur ki paningkong gibalawan ban song snong hagani kisnong ngatharai kani gandai kanuksa ya ki wei pat kisnong ki badan hagari ke jongi bakaladai kapur baman la kisnong kide bandan la ke jong ke history khnang baki longdien ke jongi kide bantip menung isdang ya kisnong ke jongi oi ka history bakumno kita kibahieng hasem kilong shwa mun shwa kilawan banseng ya kani kisnong hangni bat nadu ata kapor bat hadu kumbang yu i mentah kani kasnong kadang roy nakapor si kapor bad hadu latam spa teligi long yeng badon kumda hakni kasnong mentah ayup ay kuble pi we long yeng bakani kasi kalong dasngi
jong ka jingkmen ya phi ba ding ru kumjo kumu MLA jong ka Mosunram ngasong sarong ba ka ni kisnong mo kapan kadai gawai na kisnong ibadon benta hapo ka constituency jongi ba kadai kisnong kabakloy ba banroy ban pau iki kam development bat bandap sispa nyu pusan snem ha kaneka jingwan song takir longshwa ki menshwa ki jongpi ha kaneka than ka jongpi bat na kaleng ka jonga kumunong song jong ka snong Mosunram upara marjan paramar par ka jongpi ngasno sarong banyo yapi kum ki para marjan ki para marpar nawar mapi kum kinong ki perlok nang ne na po senteng bat nang ne na po mau kapan pilara ya kan nam ka jongpi habon ki rukom ngatrai ngi baro ka jela meglea bat sab bar ka jela meglea ru ngitip ya kata kasap hakabade bat ka jing than khti bat ki daga khti ye ki tiar ki baper ba pi penmi bat pipa kaleng sodong gani ka prathai Kinong Hikai School Ad Hoc Lower Primary belatip kum ka All Meghalaya Ad Hoc Lower Primary School Association haka arpulai terik mentau benai rempang arjar arpuai kaladawa na ka Sarkar Jilla bakapor kaladai ban kintiwi School Ad Hoc Lower Primary syaka kerdan deficit pattern Usketri kaseng uba RS Khardosau habayakren bikilat pathai khubor ulong bakaseng kaladap pinsno ya kini jingdawa syaka Sarkar Jilla nado usnem 8000 khatra Henry hadu menta ka Sarkar kampat shim lakhot yakren satya ikinong yalam jangaseng banya theria tai sani halor kini jingdawa hakani kapor uni unong yalam jangani senjuk kinong Hikai School Ad Hoc Lower Primary ulong ru balada ka Sarkar kamla ban kinti School Ad Hoc Lower Primary syaka kerdan deficit pattern Henry kadai ban pinkiu no da katulap baki juyo na ka khat 8000 shi benai syaka laipau 1000 shi benai School Association in short amat besar jadi ni nak kalian juga on kayak ada luar primary school association ni wan hang dia ban penpau ya kijing bakum pilih ikan ni ramat pada kendu kini kilong ki jing ba association kalian kendu ngadu usnam asya khatra tete kat hadu mentakasi nak kadau ba iklam la ban yakandu yu education minister jika bangla persyang ban yakandu baru nak puas kepuas di kini kilong ki kat tukat ni ki jing ki bakum keseng ke bakum ka association ni yakandu jika ban itu ne bahas nama aja khatra nak kalian juga keseng ke lapan kre ya ka memorandum but kajitmu kajingi kalau bat submit dan ban points kami jong education minister andai nyimyo la dengan do bat bila pasyang le bon sin banwat dia ha khado ngila su submit no ya ka memorandum lingba PS jong education minister nang dah hadin jong kata hakap pratrik jong ekos aja khapra nilalek ban pandak appointment bani kendu marpat batu hanrei kata do kan ke por ke pemerintah nyimpat yo ya ka jukhat na kami ke jong ban ya kran mahmat shu haka khandai trik banai balai jong snap ajar akho nilalek ban ai taka reminder letter lane ke Stephen penkan mau halor jong kami memorandum kabangila submit limbau PS jong di kabadi kami memorandum kaba detet khat khandai jong panai mat aja khat pra hanrei ikhlem yo jawab haduk mentaru nanja ka atko atrik banai ba aja akoi ni le kren bat education minister lembaga pun bat ikerpat yu
ni ong u bang ikwa man kan du marpat ba mereka jubat ka bang iyo ka long ba ong ba don hang ne shilong ti mentak sini ni man sen maka jangan tai ka jung u ba kan du bat ni nak po sekpo mentak sini kepada akulai tre jung ne u nang ba asya kuai ni la let pan ai biang ni kan ka memorandum ban kan mau ni ai kan ka reminder ka jeng pen kan mau ka ba ni le ai biang mentak sini ha Education Minister limba OPS junggu di mereka limba kan ika rimanda ni kerman ba kasapoy ka TV junggu nanti kami berendam ke bangi submit kumang ono ne bangi submit aka how Education Minister limba OPS kepada kami berendam ke banadu kat kendai trik mas aja kat pra kaban kini ki jing dawa ki jungi ke badon hak ni kam random kilong kum ni ka benta ka banin kong ka ba nibu hakmat ka jungu hakmat tu sarkar kalong ba kumba kalong haru mentang ka jing siu lani kata ka gran ka ba ngiyo ka ba sarkar ka ai ngi kalong khat hajar iwi nahi ka ti ka bala sanction ru nak mentaki anu ki hikai hakwe ke school ai jom sarkar kani ka gran ka baki ai sani khat hajar wi ni kai kam pat biang le kam la ban ko ba ni nak kam jongi kat kum ke jingkala no ko na pos ko nak ka benta ka ba lemba kan kam mandom ni pen kan mau hang ni bakat kum ka meeting ka bangilaya kendu ngilaya long meeting bat ka sarkar MUA ka sarkar ko menchwa ba hak tu ko ka sarkar kalkula yang ba kin upgrade yakin di ad hoc school syakatif system di nama kata nakaleng ka jungi menta ni dawa bat ni bu ya ka pat mat sarkar la ka syam jinge ya kaban upgrade ya kini ki school ka jungi naga ad hoc syakatif set ni dawa nak sarkar bakal pen kiu no ka keran ka jungi ya ketolak ka jungi nak kha aja syakala ko aja iwi ni ka sibanai Bat begitu ki kubar ngilapoi syakapukut kat haduk bengine syembiang kublai shibun.